Najljepši Italijana skupu, redni broj 172. Dobro jutro, ja sam Nikola, a vi gledate novi video na Redline Mre kanalu. 7:35 je, ajmo stavimo tablicu na alfu i da palimo da se grije. Idemo na street build skup broj 2. Ajde da vidimo jedan cold start jutros kako pali alfa. Dobre, ulje imamo. Evo nas u Nikšić, stigli smo na praonu da operemo auto. Trenutno je 9:31, malo sam zabao ovdje zapalim cigar da popijem opet kafu. Čekamo sad da vidite kako je ispo auto i sad ćete moći da pogledate neđe snima kad bude ulazio auto na parking. Po slikama se meni pakao svidio, ali ajde vidjet ćete kad ga snimim. Ja idem na praonu, došao sam na red, tako da kad operem auto javljamo se posle kad budemo osušili i krenuli da idemo na skup. Skrenuli smo na put za Danilovgrad, oprali smo auta su čista i spremna, tako da idemo lagano do tamo. Sad je nekih 5 do 10, od 10 do 11 su prijave, tako da imamo vremena da stignemo. Bito je inače ispred mene, ne znam da li možete da vidite sad, ima jako dobar rep odrađen na njemu, tako da sad ću vam pokazati neći kad budemo stali malo detaljnije. Ali meni se pakao sviđa i auto izgleda mnogo brutalnije sad. Mišljenje za Mito, trenutno? 9 od 10. Šta mu fali? Ja. Majko, imamo Đuliju kod kuće. Đulija kod kuće. Ali izgleda brutalno. I još ovo me folija fali i to ti je to. A ima višak ovo? Nema. Evo nas u kolonu, ima jedno 500-600 metara sigurno kolone, ljudi koji treba da uđu na skup. Trenutno je 10:28, znači prijave su od 10 do 11. Valjda budemo svi stigli ući unutra, ali red i pakao, sad ću probati na snimiti. Dobili smo mjesto s razmjerno auto.
Morali smo pobjeći sa skupa zato što se tamo ne čuje od muzike ništa i pričam uprazno. Pukli bi mi copyright uglavnom. Dosta auta ima, za nekih 7-8 minuta počinju takmičenja za koja smo se prijavili, tako da vidjet ćemo šta će i kako biti. Dobili smo pakao loše pozicije, jedino što se organizacije tiče pozicije su pakao loše. Golfova je 99%, svi su golfovi ulaz, nabuđena auta malo ređa, stoje neđe zavučena, tako da jedino je to zamjerka za sad, ali veliki broj ljudi ima i za sad je sve ok. Tako da idemo nazad, snimit ćemo još po nešto kad bude nekih dešavanja, najbolji ženski auto i najboljeg Italijana, tako da vidjet ćemo 99% će ona to da uzme, ali ajde, nećemo pričamo naprijed, a Zvizdu i za mene ćemo da vidimo kasnije. Tako da čućemo se poslije opet kad bude neko dešavanje. Najljepši Italijanac kupu, redni broj 172. Opet vraćamo se, tu smo neće na pola puta. Ne znam kako me čujete jer idemo uz brdo, tako da auto mi malo više broji. Uglavnom, mogli ste vidite, bilo je takmičenje za sve moguće. Takmičio sam se za DB Exhaust, ali jevi ga, bilo je ljudi sa dosta glasnijim vozilima, tako da ništa od toga nismo bili ni u prva 3 ovaj put, ali do sljedećeg puta možda budemo i među prve. Što se tiče skupa, ok, bilo je masu ljudi, bilo je lijepih auta, tačnije golfovi bili u prvom planu, iako je 90% auta bilo golf neki. I što se tiče dodjele nagrada, vidjeli ste, ja sam dobio prvo mjesto za Italijane, iako nije bilo puno Italijana, možda svega 4 ukupno, ne znam ni koliko takmičila, nije to ni bitno. Što opet rekao bi ja, na primjer, ne zaslužujem, kad poredimo izgledom, mada ajde rijetko je auto, pa bit ću zbog toga, ali nemam pojma, uglavnom je to pala. Ali jako velika zamjerka što se tiče najboljeg ženskog automobila, Best Female Car, kako već Best Lady, no se na nekom sljedećem skupu, sad ćemo da napravimo koju sliku. I hvala što ste gledali ovaj video do sada, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se gledamo naravno. Ćao!